memuji pasangan pendebat. Dukoni dito ingong parsawar. Halak nomor sahur mga disisudi. Mga ditungko disudi bangar hula-hula ng berburu. Para karbangat itu terlumubi marto masalah. Orang ini sih doang aku. Jadi terlumubi di mana pun. Tubuh tu doh. Terus tu. Asih rohani Tuhan nabur. Saya lihat jam-jam di bawah. Disihat naho. Paru kabinet parmona tu. Jadi terlumubi di bawah berpujian. Sehubung guru na martangiang tumatari bata alirang lupe di basaw ni bagas waki marpangiduan jauh ni andung rohan na basa kita jumpa ni baju kurung kami burung kaya malah kurung itu ko asing na rohan Tuhan ini saya mapasarya pasama dan disidiat asal diat bui di bain pasaw batu sulang putulang nau tak bermasak dulu belum berujung apa ibarat ali adong no hatari na tua nama dokon liling adong penai mana atuk adong dia dulu siasi rohani Tuhan saya terbaik pasare pasamo tadi hote jadi terlalu di kamu orang betul mah kongkur bui di patuhe ho sudi di mana sudi siasi rohani Tuhan saya terbaik tumpar bina Tuhan dulu ile gajam ni bui patuhe turun se dua turun na tinggal dari situ Dalona songoni maharwa bangalahona rejeku hula-hulaku nung nangyang magudok dengan nasada dohok nasada nari alay rohani jol mamarsakap dalanna debata jahobado tulang hula-hulaku napasautot lakana alani molotuk gagal biyaw tulang hula-hulaku Baradupok kamu hula-hula ko sa luhuk na Sir Jabarna terhusus ko hula-hula ko na jay simbolon marpohabahin ang pahorajakku ang giat wakari na mangihot boy mo si hubature hamyak ka na marhahamarangki tujulang nyari jadi raja nabi dinauksikom ni pasahat tamu adat nauli adat nadig na Tuhan dibuat kamulo menamar dulu oras si bermaton di Tuhami anak kong muna saya dohoran nami masukkan dan kong kadula tua asa bagok namar hantu mani dia gatan di robean oras pahami naman jaro di pasu-pasuhon di bata masih kaki di hamunan na mga leon raja nami pahami lamar somba maradupon raja ni hula-hula nami raja si Polon ay majolo ni si Poloni Anong bahasa di dua-dua na mandok asa dito nakadaka akadik ini di naro mo manomano ulah-ulah muna ibahik kamu do berbunga-bunga tangan nami mari kita heaven sialani asa
bago na barato madul nomor robian horas namin itong naman jaro tuganda nama dia puna nama kalian sino kami ano na usaha na naulisa na denggan asa tinaw mabal tiyo binang pangulanan baik naman masih tiyo las baru mo mga tuha sa kalan Inagon, ibugasan, kasirungan, no, mahuya. Pertanian kamu akan sudah pinoparna. Asa naik bulu kamu di budian di Inagon. Pos marohamu, pertanian kamu tuduhani, asa di dek tuhani, batu-batu di hamu. Kalau beri nodorok ni dorong dungain, laku, nggak ada dua di mana. Jadi kalau gua mangda, kurang pasang turun kau, awal pun berlau. Kau dan pasang turun kau. Olo. Itu panai kau mahu, itu dia yang mau. Jadi, tidak ada musuh dia. Olo. Kau gara-gara pada kita niskat teus. Tu dia beha musai tong madi rokan ini. Madu tu. Ulay nami botok ko te. Olo tu lah. Sige pinopar ni mang guru nami yon. Iya. Las rohak ko na lumubi masimo tuam. Bulupe sebatan yan ido. Asa menonton mamumaras ni rohain na. Apit ning habot do rohan yan natin. Alay pos do rohak ko nileku. Las rohan namin naking kakasdo. Siyan asa ido. Orang besar tidak melupakan sejarah hati. Mulu hida lumawi madi botok ku tanda mahoy to guru ni raja. Dung di permain marga manalu ho mungkin kita doho si mato mo dito na. Kakas ni bayhut kami. Mulai ro siap pulau Jawa marsahid do natutuhon. Boy di patutureho. Sahat las rohan nami asara boy makanya na budari sebenarnya walo dunia. Alay masanga ko na mar natutuhay. Sahat di ujung di walo na mangurukon di batari dokko holongi. Ate sahut anak nga marnini amang guru namion ikot do dihahusi poko tu akan nomor tubuh asa sikop pasu-pasi jaloho sahat ulaw non sa rumah dua lain do ito
saat mapasupasi jalan muna agiat na dan dohoroku doho dan marisuang akapapahin mo na dinggani mararupo na kanututuam sa di ujung ni ngolo niya mangburukon di batudo ko holongi dan mamilang-milang ko dia kari na salpui at ito na asa dilok na dua-dua asa marturu masuk na dia marsi baturu songon dalan ima poda na atur siya na mata o puta si jolo tubuh na mardok di pudian na mangburukkan na uli na dinggani say paturu akadian paturu akadalan na dinggama dia ho itodo nilai di sini penopar niya kamang burukon Maduduk. Najua helak oleh helak derek kuda sada dan bison tuburuk kuma dohonok kuhatai. Omak siang kia tadi. Omak siang kia. Iya. Ito buru nak ko ito mangindi do to helak. Bolo dia kau laut asa tadi dia kadeng gan ni ulaw. Iko na dong dudus muno. Sa sao kaluhut na malas ni roha hanya kahula-ulang doa katulang na naulahon unaw pasform na tuwag ni night one asa Saudi marsimolulong mahamuna mas matong ng roha namin tohono namin matokong namin ang tutuwa matoktuhan muna asa balito pag-gabi may nanadyan kabon arinuno gabi asal mahamuna makamaranggi natokong marsimoluluan ang kapamparan na no poso sa hapin na sulong ng lugohon tugot tiyan tohong may itong nang biron ng ulan nung asahap ulaw parsol metuan ni naiko taulaw sa nanyon sahap matoktok kita di panggabian sahap di maturasan toktong mahadira mo tituhan kung ni mahatan na buhay matapoda siyan aw hula-hula na poso siyahan
di bagasan ulau sadario anggonakin di hula-hula siak kangani marabur dari luku alayak ko tulang turhende homma ede nomor 750 badi koklas ni roha maau di ngolukor koklas ni roha maau di ngolukor somoni majimpang nami terkhusus diangkin ko babak ni si Windy dohok ang kiburuk ko buru siyahan ay huberek do marhide meme na pinasahak ni tuang giburuk ko siyan naso tinagdana si madua na dolyo itaw ni mana do na hasipino hok na dokdohi sarupa parti na unok mo dohok imana hubayin na din dan godak katahata tu jalo alani posro haminang posro hamanakku agiku halak nabur cumar na toras soman hatalina dua-dua dewi binua hau toras bancam ni sobo di balian akan nabur cumar na toras ikon dapok ni doang ka para saudian nah madapok nai isang penakin nung madapok mo sa borak-borak na holaw masuk tu jabu somo ni mapasu-pasu ni Tuhan aha mapasu-pasu ni Tuhan na nagsigalon tan tutokin nari nakok do dalam tu boras dagi tua do dalam tu medan dalam ni motor sutra membuat jagung pioner di budian ni babat tahun saidang di bawah salak di bataho marjalak kaki alai di leo pahomar motor sedan jala sahak matu namar mobil Fortuner maju tuh jadi semua ni matulang inaneng roma hamin marsoba tua doban lirajai manang nasawat dia pesoba nami tuhamu las maroham raja nami aido na tua-tua dang sude pudung sakot jadi kade balia dak sudah tuhuk manopa hula-hula niba ala nisi mahenon ni sesadia jadi hari ini raja nami molotung jari-jari 10 pauduk ko si manjuduk kami romar sobat tua bandera jai las maroham macaloi alania sabonangnya puli ba didolong ni sitaboman bertambah mariamo kanuli bertambah manang aka panamotan tahu mawal na tuwe gabi ma jadi mulate ma ada orang so di ujung hami mulate ma perjolo dohono nami lumobi di hamuna di nomor tubuh doho di penompan yang mengurukon nunga sikop di batu hamu adat ima di barsor motor yang mengguru nameon di kamu melulun na toro barat karena bidang asa do natutua sa masolo ito umat mo tete garas nung asa ulang to sikop marhiti asinora di bata sa mamutuang gabian ng tumarorasan ala di pa din kami asa dinawol tiyo nung matumanag pandamong studio las paluma ng tuwasatan alana rapak dahi tamanaon nalumunon ate bapak alepos do rohaku takas do upay ihud na di tigabor ninon ate bapak adong hatani nama tua nama dokon
du Adong hatani nama dua nama dokon raba naposo nasotu dua nama dokon tip mana tinoba kotak goyang gorahuna odikso sadian nabui tarpatu pahami ima dalam nami dalam mangurupi hamu satu hatta mana manggohi pasu-pasuna maju sahat-sahat disolu masahat dibutian itu deras dirotan bulan nungai naik pasar nami ma ada nami itu hamu dengan tubuh nami leleng mahita mangulu jala di marhorasa kuhut mahita di dongani Tuhan. Calo ipas mahami mo na sung kapasatro sino po di mahami ang kadungan tu gabi masalah horas ang gidoni panuhatan bedamang magodang sitio tio las padomo mabagajak kamu ma
tujuan namin mas pagkakuan namin tulungan namin ano kata na tujuan tinawag mo tiyo tiyo panawagan kaya mo mas tiyo las kadumot yung kata asal lomak main nasi juang lomak dosa binabuan manak tujuan pihak putar tutu mengalui angka pengomongan jabat-jabat mana diluluan matutu asa disita bajua panlinggoman di Siborok debatarot tok silian tua tu harus saluhna saya contoh mahamu di Paroro matutu nasugotan ngaten kasta moto mongporo anayo tujuh turu marumana asa mongpo manauli mongpang paggabian parhorasa disalani asa balgamen na tiang di rumah balgado tiang di soko nunga gabi layo di store madua saung gabi mamu tompo paranna naut poso matutu asa harbangan madara tuhuta badara tanggal digabu hata gabi hata paso-paso na pinatahnya kahula-hula muna buat kamu bayar tong martonga di jabu asa saat itu rumah saat batu botean nungga saat dia kapaso-paso tuh habis kaluhuna poktaran nilai sak kami hula-hula muna do pulang muna saat batu kahabu tuh panggabian saat manang tuh panghorasa itu dia hamu amang boru nami aku hamu manauli aku hamu manalinggan ya tuan sawuh madua amat taraja dohot inatar sore pada dia hamu amang raja dohot tamu inang sore pada dan hami gelengina dua-dua namyong molope songot dia bilarenan ni hami saluhuk na gelengina na dua-dua minta maaf kami jumolo tu amat taraja dohot inatar sore pada bahkan sudah nami ulang sesarabus do antara bus nasong ni manang dihamu nakanong raja do inang sore pada terluwa di dihamu na tulang nami pak tapumolon si hoping borsak tunjungan marang borsak sermonggo di hatapasu na pinasahak muna tuhami gelengi na dua-dua namyong mga suma-suma amat tadi bata saya pumay yapon nami abing diabingan nami buat dia barang nami disudi na pasu-pasu na pinasahak munay saya majak kemabaran nami majak kemanang ton nami sidok bodi mahami tuha muna raja nami tulang nami pak pahan tapumolon dohok borsak sermonggo si hoping bodi mah dia mung raja nami raja di ulah-ulah jadi tu jalan orang sama bu siaran di kota Nirone pulang nang udang pada tamu nang Tuhan akan bertobat dan akan lagi pulang lagi pada Tuhan yang dia nak pulang on dari pulang lagi dari pulang Tuhan kami kamu kami akan dengan menaun dan lepas dan sehatnya sayang kita kalau begitu kemudian dia goyak tenau dia tanah kita dengan karena pulang nami kami pulang alam akan mengatur mendokter dimari satu itu dimari satu lagi ata pasu hati ata gawe apuan nami mai martonga mendawu tutur matur tutur malote ata pasu hata gawe nani pata mulato hami saya unang manguga sitok kama aku namose sa disuruh sa matubutian nasa pe ulau tahun sa mai panggawian sa hatu par horatan ham lehon tuna posong luna sona Unang saya
Kolong ni rohani haluaoli. Saya anggiat mahadebata ama muali nasa pakirimon mangaleon lapu-lapu na sumuruk dihamu keluarga Manalu saunari sakro di saliling di leleg na rakai pangandong saunari satro di saliling di leleg na hamu ali akadoma na hinaholongan di bagasan hapasyado tapay mayma Yesus Kristus tuwata paubanado dagit tanah leon gabi doson dagina nasangapi di bagasan pakirimanon tataruan masonari lima dongatta morhan Manalu manang opung anggiat doli tuudean asa disi ibana maradiat di bagasan dane pai lima rotuan lau maheut akka alap namate martang yang mahita Ale di bata nami horo na panguluan halak namate dengan nami Imam Morhan Manalu Poseado dia ni anakmu dalam akirim do ibana di hanguluan na manoktong palua ma ibana sian saluhut rate di dosa asa ditiki hari awani pasidohot ibana di bagasan hamuliaunmu marite Yesus Kristus anakmu Tuhan nami di bata na mangulu dalam marwaso tapon di bagasan asa daun dohon di porbadia kau nari satro di saliling di leling na amin kamu akan abadia komutomu dalam duhon madongan namion Imam Morhan Manalu tudolo ni Kristus Tuhan nami amin saya ditakon Kristus maho ay ibana do naman juho saya anggiat maakta suruh-suruhan mambuan dalam mengiring-iring ho sahat do afwani si Abraham amin Tuhan lehon ma paradia na manotong gala say anggiat ma hati uronmu manondangi ibana amin nama anak tundi porbadia amin Ale Morhan Manalu sirang mahosian kami Morhan mahosian utam dalam Morhan mahotu huta nabadiai Ima huta Yerusalem nama nonton tinggal kon mahura partangisan on dalam harason matano na pinarbaga-bagai saat ro di saliling di liling na amen tutup batang Yung timang masih doon ini, asa buat kita langsung ke perlandaan. Mari dari pasien nomor 370 tolu gitu. Si tahunon saya susah dokter. Sirang so
awas. Oke, up. Pelan. Langkah. Pelan. Iya, oke, pelan. Iya. Dia duduk kepala, jangan duduk kepala kan. Cuma. Sebelah dah. Terus. Lembut ya tanahnya ya. Orang langsung sama masuk tuh. Lagi. Jadi ini dia tadi. Tuhan para siroha, oh Tuhan para siroha super holong bulu. Oh Tuhan para siroha sifat holong boloni Jakodongan naung moding togumatu labungi. Jakodongan naung moding tugumatu labungi. Sejakon uji suci. Sayakon oh Yesus ki Sayakon oh Yesus ki. Kamu ali akadongan na hinaholongan di dok kota Yesus do situturo na hudok tuhamu dang nagadda ini molo somadabu tutano jala mate dung pe mate asa godang parbuena sonari naing tapasat madong taon tu inganan paradianna songon Kristus naung tuat tu hamatean dungi ehe di bagasan hamuliaon songonima nang dongat taon paheon na tuhang oluan na manotong martang yang mahita ale di bata na marwaso jala para siroha di bagasan tangan mudo ang uluan nang hamamate nami o sandiri do naman jodo nga nami mula tuwa depanmu di bagasan dok ni roha nang pekon nami ma pamatang na tutanoman alay di bagasan pakirimon nagop upahya mahami do aheon na songon Kristus naong parjolo hehe siyan tonga ni akan namate atong say asimaroham di ibana ali Tuhan dala jakon maibana di apuanmu marite Kristus Tuhan nami amin. Pabigima panjauhan hatani di bata diita na simulat ni Apostol Paulus tuhuria Filipi amu ali akadongan di banua gijang do sambulotang sianido tapai maima si Pangulo hitat Tuhan Yesus Kristus si paubaon na do dagitan aleaon gabe doson daging na nasangati obar tu hagugun nai ay tarpatu daksado sa luhut na tuibana songonima atan ni Tuhan diita sadarion Mau lihat di mana dia bata. datangnya kon ma tanoman inabor ni damangon martangyang mahita ale Tuhan Yesus Kristus usan diri nu ngabongot tu bagasan ahuluman ni hamatean tartanom jala ehe di hari patuluhon upangido hami parbadiai ma tanoman ima morhan manalu asa dongan namion morhan manalu nausoton hamilson ehe rapot ho dalam mangulu di bagasan hamulianmu roh disaliling ni liling na amen. Di bagasan kornyama .anak.pondi porbadia amen. Dipamasuk na dua sebelah belko sebelah
Sebelah sana kalau ada. Sebelum. Ayo udah pelan. Iya. Udah betul. Iya. Jadi itu. Victor. Aduh, siji Pak. Si gurdungan tuh. Nunga tardidi dalam nunga mangula itu buho sian aek do sian tondi porbadia alasan ma paskani Tuhani oh disaleleng nileleng na amin amin. Say anggiat mahina denggan naung suan saleleng di ngoluni dongat taon marbungaran mai songon khusus di bungaon amin. Ale morhan manalu nunga ditinggalan ho tanoon nunga ditinggalan ho jabuni natorasmu mangulu maho olat nion di jabuni amata debata amin. Ale morhan manalu na hinaholongan marhite na membuat tanda hamonangan ni Kristus say bongot maho Tuhan nguluan naman atong di bagasan korni ama dot anak dot tondi porbadia amin. Martang yang mahita amu akadongan tatangnya kon masonari dongat tanang tartanom dison anggiat dijakon Tuhani ibana dihanguluan doot asonangan natong ale Yesus Kristus nunga didukho au dohayon doot hanguluan namangulu uhut porsea diau nasotu pamati ibana saliling-liling na upangidohami tuho pahehe madongan namion dala pauba madaging naleaon gabe doson daging unasanati Martangi yang mahita Tuhan tangi yang nami. Ale Yesus Kristus ditiki ngulum di tanaon polo do paheon namate atong say marlomo ni roa maho mangaleon tudongan namion anguluan na manoktong Martangi yang mahita Tangi hormat Tuhan tangi yang nami. Ale Yesus Kristus marhite sien pandidioni nunga di parbadia hodongan namion gabe ruas dohot siseanmu atong say marlomoni roa maho manjak kon ibana nuaeng tutonga-tonga ni akka nang pinilit ni Martangi yang mahita Tangi hormat Tuhan tangi yang nami. Ale Yesus Kristus dumate si Lazarus ditangi si hodo ibana say marlomoni roha maho mangapusi na say ilu-ilu sian si malolong nami Martangi yang mahita Tangi hormat Tuhan tangi yang nami. Ale Yesus Kristus nion jarni asin ni roham say diapuli hodo akan namarsak roha upang idohami tuho tambahi maha porsen nami dohot pakirimon nami di holong ni roham anggiat tarapol roha nami Martangi yang mahita Tangi hormat Tuhan tangi yang nami. Tak mahita sonari mandok tangyang nituatai tangyang amanami
Amanami na di Banua Gijang, saya Pinur Badia Maguarmu, saya Roh Maharajawamu, saya Sao kalau menirom di Batu Thomas Songon na di Banua Gijang. Lewat matuhan sadari on nami sigano pari. Jala saya sama nami songo panesa nami. Di sala dia kapar sala tuhami. Dungi unak tugyo nami tu pangujunan, alay badua mami sian pangago. Amin. Ale debata na sunbasa, pasingot maturohan nami. Na holan sa tokin sambing do ngulu nami di tanoon. Jala na so totudo tiki ni hamamaten nami. Upang ido hami tuho, say di dongan iton di parbadia ima hami toktong. Asa tugu hapor sayon nami, hot pakirimon nami. Jala bagas, holong ni roha nami, mida sude dongan. Sesongo ni mahami, pasauton lomo ni roham, saleling di ngulu nami on. Jala dung mati hami sogot, papungu jala pasada mahami, do sude akka dongan nami, naung manjaloan ni hami, di bagasan hamulianmu nama noktongi, marite Kristus Tuhan nami. Amin. Marite sin asini rohani debata, saya maradian ma dongat tahun, do sude akka dongan naumod dingi, di bagasan dami ni Tuhani, roh di saleleng ni leleng na. Amin. Di bagasan gorni ama dot anak dot tondi porbadia. Amin. Di uditima di hamu keluarga mambain manang madabon tano pasirangan lat ditutup mah. Mulate mari ta salutna. Isena menabur bunga. Bunga persirangan. Ini Kristen. Kau mandi Kristen. Di atas puri. Di atas hanon. Kamu panguda ni huria nami. Rap bahut sudah jemaat ni huriat tanasya. Iya goarnya. Biro. Di sini ada cara sini.